ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳама каса созен хубен, худованд ҳар куҷое ки ҳастен соз бошен. имрӯз 19 апрел ай намедонам ки кай и видеои ма меброя. имрӯз 19 апрел ман 2 рӯз салон рафтам, чистка лица кардам 2 рӯз, якум рӯз полни рувом варам кардаги буд, барое ки аппаратка чи ҳамин хе бигем ки меҷиқанда ҳамин рӯра ҷамъ мекунан, тоза мекунан, крем мекунан, маска мекунан, клёнка мекашанд, рӯра топ тоза мекунан. ҳар як бигем рӯи одамизод пор дора, ҳам пориёра тоза мекунан, байнавад маска мекунан ки ҳамун шукофако маҳкам шава, рӯи мо тез маршин пайдо накуна. ин як пешгирӣ, як уход за лицом. Косметолог рафтаги будам 2 рӯз, дар 7-8 моҳ ё хоҳ мард бошӣ, хоҳ зан бошӣ, бояд косметолог биравӣ. Конечно пештар шароит набуд. Дар 32 соли ҳаётам нав 3 сол шуд ки косметолог мерам. ай 30 солагим сар кардам косметолог рафтана, кайки шароитам пайдо шид. Кадомитон шароит надорен, маҷбурӣ нестай. Мо ҳам надоштем я вақтое ки бигем ки ба 50 рубл, ба 50 сомону ба 10 сомон зор будем. хай алҳамдулиллоҳ ина кор кардем, ҳамаш шуд. Кадомитон кора нав сар кардагеш модам ҳамаш меша, фақат сарисма нашавен. Ма партнёр, пулдор, таваллуд шудаги набудам. ҳамаш оҳиста оҳиста шуд. хулоса айкаманда ма 7 нафар мераванд конференсия. Догистонда мешавам, Махачкалада моя дача 2 этажа брон кардагем. балки гостиница наёфтем. гостиницаҳо ҳама пур, барое ки ай ҳамаи шаҳрҳо мераванд унҷа. хулоса вайда омадем ки якта гостиницаи дачаи 2 этажа брон кардем, ҳамҷо да ҳама каса меистем иншоаллоҳ. ҳамаи духтаракҳои командам давози мерем магазини тиллос онлайн, ё чалаи тиллошон мегирам, ё ки гӯшпори тиллошон мегирам. новобаста ки дар компанияи Фаберлик бонус материнства, бонус развития, бонус стабильность, директорский бонус, ҳамин қадар бонусҳои бисёр ҳастай. бовар кунен, бо ман анами хе духтаракҳома хурсанд мекунам. худо ба шукр, ҳамоиш ки бигем чақона кана ҳаракат доранд. ҳастанд духтаракое ки бо корш медроянд, мефаҳмонӣ ба гардан намегиранд, барое ки ӯ хеле одамо дар зиндагӣ азоб кашидагӣ нестанд ва мақсади асосии худшон дар зиндагӣ надоранд. одами коргар мақсади асосӣ дорад. масалан, кор барои чӣ медроӣ? барои беҳбудӣ кардани зиндагӣ, дигаргун кардани зиндагӣ, проблемаҳоро ҳал кардан. ана мақсада ҳамо одамо надоранд. неким худо ба шукр да командаи ма хеле одамо бениҳоят команд, ҳамаш активниан. худо ба шукр, ҳамаш подписчикои азизу меҳрубон. ман миннатдорам ай ҳамаи шумо тамошобино. худованд ҳар куҷое ки ҳасте нигаҳбон боша, сояи худ шайтори сари ягомта дур накуна. миннатдорам ай ҳар яки шумо. ба мепурсен ки линза мондагӣ? не, ман линза мондагӣ нестам. цвети чашмам хеле кари цветаи худаш. ана михе тамошобино, давоми видео ай магазини тилло мешава. ма формаҳома гирифтам, қариб дами 80,000 да форма харидагим. чанд намуд и абая гирифтам, и костюм, пиджак, ҳамаи чиз гирифтам. намедонам вале кадомиша мепӯшам. хай байни духтаро да кадомиша пӯшам, кадомиш бизебава, ҳамуша мепӯшам. ҳамин хелай дар ҳаққи ман дуо кунед ки ман ба забони буро баромад кунам. агар миллион борам баромадагӣ бошам, сёравано переживат мекунем, лекин ман худам боварии комил дорам. 100% боварӣ дорам ки ман айҳудаи баромад мебурам. иншоаллоҳи раҳмон. худованд ба ҳамун шахсоне ҳаст ки ай худашон боварӣ доранд. мешава намешава ки и хешава у хешава, не, иншоаллоҳ ман метонам, тонистам и дальше ҳам метонам. ана мехай сибирский мол омадам. тамошобино, ҳамиҷо даг ҷои даст онлайн тай ҳозир меёбем. ябинен чӣ хай машоаллоҳ кардиям, аҷоибот кардиям, яка чӣ пуфак кардиям. барои фотосессия аҷоибот, ҷои хушрӯ. ябине, машоаллоҳ, беҳад хушрӯ. и пуфакои хали писшавак нестай ба фикрам. гуфти худам пуфакои писшавак. магазини онлайн мекунем мо. тамошобино, тарафи дасти чап гуфтам тарост мере, тарафи дасти чап
Исбрам. Ай, ма ҳамиса омадама. Ай, ҳамиса омадама. Хайбе костюмро тамошо мекунем. Костюмои хушрура. Видео. Тамошобинома ай тилло магазин омадам. Инами қадар тилло гирифтам. 2 та чала, 7 гӯшбор. 2 та чала барои меҳмонои ҳамун ҷаҳан, 7 гӯшбор барои духтарои командам. Беҳад гӯшборҳои хушро гирифтам. Машмада ай наздик нишонтиям. Манай хеле гӯшбор гирифтам. Манай хелеша мутаассифона як хела наёфтам. Мехостум ҳамааш як хела шавам, наёфтам. Ина иш ина хай мошоалло беҳтарин духтарои командаи ма беҳтарина болои қаида беҳтариношан. беҳад духтарои команда ма дӯст медорам. ҳама тарафа бигем иттифоқем. ҳам дастгирӣ мекунем ҳамдигармона, ҳам ёрдам мекунем ҳамдигармона. инаи ба якошта ҳози мегирем тайёрак мекунем шуна иншоаллоҳ барои бурдан. гуфтам ҳамаша тайёр мекунам тамошобино ки ма да ҳози тайёр кардани ҳеҷ дар кор нестайку. ёрама да уҷа оз ёра да багаж задан дар кор. ҳамаша ҳам хемахкай мекунам да багаж мемонам шуна. кӯдакора тамошобино чӣ варда магазини пеши хонама ямистафо хотима киҷош недри ниҷа дромадренги муҳаммад мотоцикл ҳайдора кӯдакора мондем да площадка тамошобино шоколадхарӣ омадем. пага 20 апрел пага учам Тоҷикистон меравад. тамошобинони азиз салому алейкум ҳаматонда. ма дар аэропорти Талмачонова қарор дорам ва регистратсияро гузаштам. ана 1 соати дига вақт дорам. ҳоли дар ҳамиҷа шиштам. як сумка чекома дипломома гирифтам. мехай духтаро фотосессия мекунем. багажаш кадан илоҳи намнаш канам. қазиқ шидам ки ая ҷиҳат хурсанд шидам ки дастам сабук шид. ая ҷиҳат зиқ шидам ки қа меҳнат ки burada уҷа чек бегам ма бишкана шарманда. ба худо мо қазиқ шидам ки худо илоҳи намакунаш канан тамошобино. барои ма роҳи сафед ози Москва Шереметова мерам. ай Шереметова баъд Махачкала, ай Махачкала баъд Хасавюрт. намхай путешествие сегодня с утра до вечера я на дороге. я картошка фри, я капучино заказ кардам тамошобино. ай соатҳои мишав 1.5 соат рафтам. соат ай 8:16 та гузаштаем. Нашаидоҷони мо дар аэропорти Шереметьево. сафар ба тарафи Махачкала конференсия. ҳама ҳаракат кӯшиш заҳматошон баҳри мо директоро, баҳри мо консултанто навичоко ба қадри ҳар як меҳнати саи ба бону мерасем. духтаро ҳамамон якҷоя. ина тамошобино даже успед кардиян дастархон накриват кардиян. на бачи хеле директорора ба қадраш намераси. ё ҳама тарафа профессионалиян директорои командаи ман. ҳама тарафа чақон ки медаи ки ҳамиё ҳами рӯз омадагиян.
молодцы. Ина повандоз дарони. Ина тамошабино кани. Я броим. Бисмиллахи рахмани рахим гуфта. Дау боло чӣ гапай? Та хонаҳои хусрӯе машоалло. Худованд ҳамамонда насиб гардонад. خیلی خانه های زیبا عجایبا دیرک نه چقدر دوست می‌دارم خیلی کم میام اما خیلی چیز دارم ماشاءالله خیلی красота عجایبات جبو настоящий الان میگیم شو قدیم обзор ванаш чанд та вана туалет дора бисёр дора ина ҷаш ина чхел зебо чхел зебо зебо ина ҷаш ماشاءالله چقدر خسروکتگی همه جاش رسان عجایباتی عالم واو балконаш چه کیف یا مادام که اینجا زندگی میکنن ربنه چه خسروی ماشاءالله تماشا بینا چقدر خانه خسرو ماشاءالله نصیب کنه شونه مادام خداوند نصیب کنه چه خسرو عجایباتی الله کودکاشون در روی حولی بازی دارن پیشک چرا بینه نوچکی پیشک آدش چکوی زده بو اینه همه طرف عجایبات تماشا بینم چه خسرو دخترها هم خرسند همه довольні همین روزا کم باشه دو روزا کم باشه باید جبراه آدم با میره و با زندگی را دیگه خیلی دوست میداری و شیرینی زندگی با دیگه خیلی میشه و سویتا شب کشم лестницашам красота обзор яким этажам چه چیزی هست محکمه چه کدومی هست اینجاشم زال بوده چه خسرو این ایجاشم جای خوب داشت همه طرفا کدگیانده برای همین سپوریدنی این همه تماشا بینم این همه این تماشا بینم مرغکاشونم گتوه ماشاءالله молодец رحمت به حساب میندارم به حد میندار عجایبات و فروختیات نیست بخوام این ایرم گفت پس خواب بیاد شب بخور میگن این نخ میرین دوجه صبح بخیر تماشابینان عزیز صبح بخیر ای داغستان مخچکالله دگستان مخچکالله یابنین چک هوای تازه آرامی красота ماشاءالله
вообще میگم زور придумать کدگن і با یک احساساتی دیگه هست که будто در تاجیکستان باشی. چه خوشروه. یکم خونه بزرگ نمیبینی تماشابینا. همش خوشرویی обычный придумать کدگی. روزانه اینجا فانتان داره فانتانش گیران میکنه. پیش فانتانش یک تا آهوچه موندگی. به حد خوشروی ماشاءالله. عجیب بود. همه خانه 2 etaje و 3 etaje. نیش 3 etaje даже 4 etaje है. 4 etaje. ایش 3 etaje. ایش 2 etaje. ایمو 2 etaje है. نما در بالکن استدکی. اینما حالی بیرو تاریکه. نماز من خواندم نمالم کجلا چه منظره زیبا کراستا در حقیقت بیزنسی خوشرویان همه طرف خوشرو آدمی زاده شیخ چه خیلی بیزنس پرنسس حس میکنه خیلی تماشا بینم ما برو آمده ساعت 8 سحره 2 ماشینیم 8 نفر 2 ماشین ایما خچکالا خشوی رفتیم هوا به نهایت گرم امروز 21 اپریل 2024 سال روز یکشنبه هوای آفتابی به نهایت گرم طرفای ما دالی تای کرتا گشتن نمیشه اینجا به حد گرم نمیتوانم یکم جای سیوش دوکی زدن ویدیو میکنم بیای ما زنی bir hamada sırık şuna istiyor ya istiyor. Ой, что там-то я? Не так. Има. Это твои девочки? Девочки, всем привет, всем добро пожаловать. Спасибо. Машалла, какие же красивые. Маша, да? Добро пожаловать всем, девочки. Спасибо. Можно, наверное, думаю, уже заходить. Девочки, Саида Раджабова, партнер компании Faberlic. Кто не знает? Как доехали? Хорошо. Ну, приятно, ну, приятно. Мы тоже да? хотим фоткаться с вами, Саида. Да. Потихонечку начинайте выходить. Уже 8 часов. Да, уже 8 часов. Пойдемте там. Какая вода? У меня прошлогодний жизнь фотография с вами. Девочки у нас тоже. Давление Сайна быстренько. Раз, два, три. Будем перед баннерами еще сфоткаться. салом алейкум апаохаро. Ина имрӯз мо омадем алакай Дагестан духтаракои хушрӯи ма модарҷонои ма. Шумо нагем ки синни соли мо калон шудаем мо наметонем ҷода ҳар як модарое ки мо дидем повар кунем синни солошон алакай хела бугем калонай лекин кор кардестанд кори осона ба ҳамин хотир ҳаматона таманно дорам ки бе кор кунем ба мақсадотон расед
و انمون چیزایی که میخونیم به دست بیاریم. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم شكرا وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا
هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم شكرا وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب Как на меня пока смотрит. Не, нормально. Я прям подсветка. Я же это говорю. Она говорит, у меня, говорит, свои правила, я качаю. Говорит, я говорю, лучше мне вкачала. Так, сюда смотрим. Давай. Есть. Давайте, становитесь. Давайте становитесь.
дороги. А сегодня вы с Махачкалы приехали, да? Да. Молодцы. Вот настоящий лидер. Именно об этом я сегодня и скажу. О мероприятии. 17 числа. Добро пожаловать. Тамошабина, ина конференция Дагестан вот начнется. И букетой глой хамаш аймахай. Йошам. Денч хейл зебо, машаллах. бо чунин чорабиниҳо тамошобино сари одам тоза мешава. чихеле ки телефона перезагрузка мекунӣ майне сари одам перезагрузка мешава. иншоаллоҳи раҳмон пагоҳ дар видеои оянда баромад ман мемонам. тамошо кунен, саволои худона дар комментария ҳатман бинависен. ман ҳамаи шуморо тамошобино дӯст медорам, ҳурмат мекунам. ҳар куҷое ки ҳастен худованд нигаҳбонтон боша. ва кадомет ки кор намекунен дар Фаберлик бинен ки чӣ хел ширкати Фаберлик бизнеси зебост ки ана ҳамин қадар духтаракҳои командаи ман хадам чанд қа муваффақ шудагем. шуморо дар командаи худам интизорам.